Nā i nā te tokomaha o ngā tāngata e mautonu ana I raro I ngā whare I tanuku I hora I te wā o te rū. Koenei te rā tuawhā I tatari ai ngā whānau ki te rongo kōrero. Kia moko peke atu rā tātou I naenei kia Irena Smith. Irena. He maha ngā kōrero taumaha e mau ana ki ngā whatu manawa o ngā whānau o tautahi. Koia nei tētahi o ngā whānau. Mai te timatanga I tū he teri a tōna tairākina ki te tatari mo ngā kōrero e pāna ki tōna hoa rangatira a Wally. I te rā nei I tai atu te kōrero whakamāherehere a te tari pirihimana. Koinei a te taki Wally tairākina o Ngāti Haua, Ngāti Mahanga. Kei tōna kāinga ko tāna hoa rangatira a Donna me tāna kuri a Choki. Aha kua te whakapono me ngā tūmanako I te rā nei kua mimiti haere. They've told us not to have any hope that they're in just recovering the bodies now. He kaia kua Wally I te reo Pākehā ki te kura I roto I tēnei whare pakihi o CTV. I te rā o te rū, ko tahi noa te whakaro o tona. Thought that he'd probably come home though, you know, straight after to see how I was, but didn't come. Nā tērā tonu ka piki a tona ki runga I tōna pahikara, ka haere ki te kimi I a Wally, ka kite I te mutunga mai o te whare mahi, ka taka te ngākau. It was the last thing he would ever imagine doing, teaching English, but he ended up doing that and he's just loved it. Hei tā tona anō e kore he tangata whai whakaro nui ki ana tauira, tērā nō ngā tūmanako a Wally mo tana mahi. He just wanted to play music all day with different bands. Koinei rāua e mahi whakatangitangi ana I te huri tau ono te kau o Wally I te krihimete nei. He was looking for a decent paying job because he was sick of being a poorly paid musician. He'd be banging away on his drums or, yeah. And a very loving person. He was saying how much he loved me and, yeah. I nāi nei noho hamumu ana ana taramu. He tangi whakakeke I ana taringa I mua. I nāi nei he tangi e ngā kau nui ana ia ki te rongo anō. Well, he's just a great love of life. Kei roto I tērā whakaaro e pūmau tonu nei a Donna me Choki ki tō rāua hua, ahakoa he aha. E kore tēnei take e tau I roto I te wā poto, hei tā tōna tairākina, ahakoa ngā kōrero kua puta e kore e tai a te haere whakamua kia kitea rāno tōna hoa. Nā kei taku taha I tēnei wā tētahi o ngā māngai mo te iwi kāinga, whetū mua tāne, tēnā nō rā koe. Tēnā koe Irena. Tuatahi, he maha ngā whānau a kei te orite te noho kia tōna? Kua rongo au I ngānahi tokorua ngā Māori mate, I tēnei rā toko toru, nā reira ko tā mātou I naenei ko te tuku whakaro aroha ki a rātou, āwhina a rātou I roto I tēnei wā pauri, nei anō he karanga tēnei ki ngā iwi katoa o te motu, kia tuku mai tērā o ngā whakaro aroha ki a rātou. He hanga kōrero hau a Ngaitahu mō ngā mahi whakaora I te iwi Māori kei konei e noho ana? Ko whakaritia tētahi komiti whakahaere, nā reira mātou ko ngā iwi katoa e noho ana ki te wai ki o tautahi nei, ngā ropi taurahere, ngā rātunga Māori, nei anō ko te puni kōkuri e kaha āwhina I a mātou. Nā reira ko te mahi e naenei kia whakarite I tētahi rautaki, kia ururuku pai nei ki roto I ngā te hāpuri whānui o tautahi. He maha ngā rauimi, ngā rawa, ngā koha, kua tā koha mai kia mātou, mai ngā iwi I te ika Māui. Nā reira I tēnei wā ko te mahi nui kia ruruku haere e rā mō rauimi, kia tuku tika pai ki ngā whānau katoa e noho ana ki te hāpuri. Whetū, tēnā koe mō ira whakamārama. Tēnā koe. Nō reira, Scotty, koe rā ngā whakamārama mai konei I o tautahi, mai tō mātou kapa o te karere mō tēnei wiki. Nō reira, kia hoki atu te rākau kōrero kia koe. Irena, whetū, tēnā rā kōrua.